I dalje se okreće točak uspjeha koji je svoje prve okrete napravio prije 12 godina. Počeli su sa 20 zaposlenih, 10 vozila, a danas imaju flotu veću od 400 dostavnih vozila, preko 700 zaposlenih, 30 poslovnica i distributivnih centara širom Bosne i Hercegovine, više od 40.000 zadovoljnih klijenata i preko 250.000 raznih korisnika usluga koji ih vide kao najpoželjnijeg partnera u kurirskoj djelatnosti, jer oni su Euroexpress Brza pošta, vaš bezbridan, brz i pouzdan operater. Euroexpress Brza pošta nalazi se na prvom mjestu rangiranih u svojoj djelatnosti jer je ostvarila najveći prihod od 15.687.257 konvertibilnih maraka, što je 32,2% ukupnog tržišnog udjela u prihodima kurirske djelatnosti u prošloj godini u Bosni i Hercegovini. Bravo! Tri godine zaredom prvi ste u svojoj djelatnosti po ostvarenim prihodima, a liderstvo ste potvrdili i tokom eskalacije epidemije. Moto uvijek ispred nas tjera da budemo uvijek ispred i u veoma kratkom roku smo ovu vanrednu situaciju prebrodili time što smo se reorganizovali, na vrijeme odradili nabavku higijenskih i zaštitnih sredstava kao i dezinfekcijskih sredstava, obezbijedili i omogućili rad zaposlenih od kuće, obezbijedili distancu unutar firme, kuririma koji su najizloženiji riziku infekcije bili na terenu, obezbijedili zaštitne maske, rukavice, dezinfekciju paketa, vozila, sve smo to blagovremeno završili i odradili i u roku od 7 dana smo to implementirali, tako da čak i prije nego što je proglašena pandemija i vanredno stanje i država se uključila u organizaciju zaštite građana. Mi smo naš dio već bili završili i time smo obezbijedili nesmetan rad naših zaposlenih i kompanije. Koji su preduslovi za kontinuirani rast i razvoj vaše kompanije u ovim uslovima? A u ovim uslovima, ali kao i već prije u našem radu, mi konstantno zapošljavamo mlade obrazovne kadrove i ulažemo u njihovu edukaciju i njihov razvoj unutar kompanije, ogromna sredstva u cilju osiguranja radnih mjesta i budućnosti kompanije. Uz to nam je mnogo bitno da razvijamo postojeće sisteme, a i razvijamo nove sisteme, što distribucije te komunikacije i tako našim komitentima i u budućem osiguravamo njihovu sigurnu distribuciju njihove robe i tako i našu budućnost kao kompanije. Jer u svemu što radimo nastojimo da budemo uvijek ispred ostalih i time osiguramo siguran rast i u budućnosti kompanije Euroexpress. Kao uspješan privrednik, dajte nam savjet kako naprijed. Pa u kriznim situacijama generalno kompanije moraju veoma brzo reagovati. Moraju redefinisati poslovne procese, moraju pripremiti rezervne akcione planove u slučaju nastanka krize, moraju podići nivo komunikacije unutar kompanije na mnogo veći nivo kako bi zaposlenima dali sigurnost u budućnost, dati im informacije šta kompanija priprema, sprema, na koji način se brani od pandemije. Isto tako rad od kuće, omogućiti ljudima, roditeljima prije svega, da imaju mogućnost da rade od kuće jer imaju djecu koja ne mogu u vrtiće ili škole. Kompanijama koje se bave distribucijom, to jest prodajom, savjetujem da nađu nove načine prodaje i distribucije, to jest preko online shopova, jer jednostavno mi moramo naprijed.